دما کو هندناف کولانین کردستان دا گریان سری خو بلند بکن و لآسیمانان بنیرن. نتنی عورین سایی آنجی ستیر کوی بر بچاوی و بکوین. کهوکن جر بجر وی خیرهاتنا و بکن و درین باجر جواره وکن. رنگین ولاد وی جاری بر خدای جرین کهوکان و خودی کرناوان. آسیمان بونا هیلی نامن. هیوی بونا یند عورکی سپیده ده برقن. دشتا مزوپوتامیای هم بیزا خوشی من رو وکرا. وی پارا من بویا بختواری. ارنیگاریا مزوپوتامیای چاوک و همبیزا خوشی مروایی رو وکریه جه هزاران جرا آجال و نباتان رجی بویا درگوش. هر شهرستانیه که کونه خوال کردستان ودایه و وی ارنیگاریه جی بر همین خوین خوزای پیشکشی وان کریه. آجالین جر بجور گه بونه آلیکاریا دبارا کردستانیان گه جی ریهواتی بوان رکرنه و بونه سبراوان. یک جوان آجالین که هوالتیا کردستانیان کریه و دیگر اکستران کردان ده جه گرتیه که وکن. لباجارن کردستان لسربانین گلک مالان گوین کهوکان هنه. دهندوری هنکان ده گلک هنه، دهندوری هنکان ده جی چند حبک هنه. کهوک بونه پرچه کی جیانا کردستانیان. گلک ولاتی سبراخ بوان دینن و وکی مروین شمالی لوان خودی دردی کهون. ولاتی سری سبه دماغ و شیار دبن بری کتاشتی بخون دچی ناف کهوکان ایمو آوا وان ددن وان. جبو وان یا هری گرینگ اوه که کهوکین وان تیو برچی نمینن. هنکس بوان را دا آخوین و کلو دردین خواه بوان را پارودی کن. چاوی خواه کری آب 50 سال زیده از خودی دکم. او جاوینه که مراق که هوسه که بریام بریم خودی دکر. باید صندوق دا باید دا خودی دکر. صندوق دا بابی من نداشت. برام نداشت. نداشتم خودی کن و مجی دزی خودی دکر. وقت اللي هاي بوا دکر سپده دبر بازاره بره بازاره بو. لقرشونی جامعه بازار کوتر ابو یم دچوم اشخاص جبر دکری ی حاله هندک بو و چاقی ی حاله تنو یک بو ده بو انا ی حاله چنجیا هی و رما باغله راجی ساده سر کوتر ای ولا مراقلی وی ابینای پر یک خودی دک پر سبب احمد و کیما دیروکیای مگویا کوناره مزن بر خودی دکر و
جهرم آمد آواتی خودی کرن برای ساده جل آمدی هبو آنا ترکیه گنالی بلا بویه آمدیا چونن کوچ کرن چونن ولاتی ده لبر توپ کرن برن خودی دکن و وقت زیاده ده بدشینم بیدره لبیدره ایک دفروش ایک ددن ناس دوست والی خود پشتی کو کevok فێری فرینê dibin li ser banan tên berdan. Li ser ezmanan digerin û her cure kevok li taybetiya xwe cuda difire. Li gor van taybetiyên wan navên cuda jî li wan hatine kirin. Yek ji wan cureyan kevoka namebir e. Wekî ku ji navê wan jî tê fêmkirin, di dîrokê de bi piranî ji bo agahî şandinê hatine bikaranîn. Taybetiyên van kevokan ji aliyê dîtbarî ve ji kevokên din zêde naguhere. Tenê cudahiya wan ew e ku pîrta wan jiyên din zêdetir e. Bi vî awayî ji şert û mercên zehmet ên xwezayê bi hêsanî dikarin xwe biparêzin. Çavên wan gulover, hinekî sor û biriqandîne. Perên wan ên dirêj hene ku dikarin di rêyeke dirêj de rêwîtiyê bikin. Cureya din a kevokan jî kevokên teqlebaz in. Bi tevgerên xwe yên sivêk û bi teqleyên xwe yên balkêş wekî hunermendên performansê ne ev kevok. Teqlebaz bi piranî bi tena serê xwe û li cihên nizm difirin. Ji bilî van cureyan bi dehan cure kevok hene ku xwedî taybetiyên balkêşin. Pêrdalîngehên kevokan zêdetir e û ev pür wekî xemnekê xuya dibe. Her wiha yên kostûyê wan dirêj jî xwedî giringiyekê ne. Kevokên rengên wan cuda bi vê taybetiyê balê dikişînin ser xwe. Her çi qas li gor her cureyeke kevokan taybetiyên wan biguherin jî gelek taybetiyên wan ên hevpar hene. Yek ji wan xwarin ve xwarina wan e. Ji ber ku diranên kevokan tune ne bi nikirên xwe xurekên xwe digirin. Êmê ku digirin diçe cihekê di navbera devê wan û qirika wan de. Li wê derê hêdî hêdî xwarina wan tê herifandin. Her wiha bi nikilên xwe avê jê vedixwin. Hin ji wan piştî ku avê digirin, serê xwe ber bi jor de dikin û avê wisa da diqurtînin. Lê hinek ji wan jî nikilên xwe û pozê xwe dikin nava avê. Bi pozên xwe alîkarî dikin ku karibin avê bikişinin devê xwe.
تایبەتیە هەری باڵکێش ئەوە کوێ کەڤۆک چێلیکێن خۆ بە خۆڕەکە دناوە قرقا خۆدا خۆدی دیکەن. چێلیکێن کەڤۆکان حتا کو مەزن ببن و کاربن خواردنێ بخۆن نکیلێن خۆیên biçûk dixin devê maka xwe û wî genimê hinekî herifiya di devê maka xwe de dixwin. Her wiha dema ku genim di devê kevôkan de dimîne aveke wekî şîr tê hilberandin. Bi saya vê avê çêlikên kevôkan mezin dibin. لسر خودیکرنا کەڤۆکان civak dibe du beş û hin kes xwedîkirina wan diparêzin, hin kes jî li dijî vê yekê derdikevin û dibêjin ajal divê di nav xwezayê de bin bi vî awahî dîlgirtîne. Di rastiyê de wisa ye ku ajal divê di nav xwezayê de bin û divê ji cihên xwe yên rastî neyên dûrxistin. Lêbelê welatiyên ku kevôkan xwedî dikin jî dibêjin ku balîndeyên ku vî êrişî kevôkan dikin û ji ber ku kevok nazîkin nikarin li ber xwe bidin. Di encamê de kevok mirar dibin. Ji ber vê yekê divê kevok werin parastin. Her wiha kevokbaz kevokan êdî ne wekî ajalan, lêbelê wekî xwediyê malê dibînin. Dema ku nexweş dikevin kedeke zêde di ber wan de didin. Êşa kevokan dibe êşa wan. Kevok rêhevaltiyê bi wan re dikin. Di nav jiyanê de bi hev re dijîn. Kevokbaz di derbarê xwedîkirina kevokan de dibêjin ku em malekê bi hev re parve dikin. Bi roj ji xwe têne berdan û li ku derê bixwazin diferin. Lêbelê êvaran dema hewa sar dibe dikevin kozika xwe û bi vî awayî têne parastin. Xwedîkirina kevokan her çi qas were rexnekirin an jî parastin jî rastiyek heye ku rêhevaltiya jiyana Kurdistaniyan dikin. Serêbanên welatiyan dixemilînin û firîna wan a komî dilê mirovan gerim dike. Heta kesên ku ji welêt ko dikin jî kevokên xwe bi xwe re dibin pirî caran û li xerîbiyê kevok dibin sebra wan. Bi vî awayî kevok di nav rengên welat de hebûna xwe diparêzin û dibin perçeyekî Kurdistanê.